experimento con agua. Necesitamos un vaso de agua e un cartón. Ahora vou poñer o cartón encima do vaso. E vou dar a volta. Que crees que pasará? Caerá a auga? Pois non cae a auga, porque as gotas da superficie se xuntan moito e non deixan caer a auga. Para este experimento necesitamos 2 vasos de auga, ovos de galiña galega e sal. Metemos o ovo nos 2 vasos. Afúndese. Echamos 3 cucharadas de sal. E remoxemos a sal. Introducimos o ovo de galiña galega no vaso con sal. O ovo flota no vaso que ten sal, non se afunde. Esto explica que